U okviru drugog kola Kadetske lige Srbije, Spartak je dočekao Partizan na terenu sa veštačkom podlogom. Obilna kiša koja je toga dana padala u Subotici nije ostavila nikakvog traga na ovom izvanredno pripremljenom terenu. Partizan je lakše od očekivanog sa 3:0 potopio plave golubove. Ovaj susret je izvanredno vodila Jelena Banjeglav, perspektivni sudija iz Bačke Topole. Mahali su Matija Nađolajoš i Bojan Paštari Subotice, a delegat Fudbalskog saveza Srbije bio je Robert Braun iz Vrbasa. Jelena Banjeglav je, pored dobrog suđenja i izvanredno nametnutog autoriteta na terenu, pokazala i 3 žuta kartona, i to fudbalerima domaćih. Miloševiću zbog nesportskog ponašanja i Kozomori kao i Stojanoviću zbog bezobzirnog starta. Za Spartak su u ovoj utakmici nastupili Petrov, Ristić, Nenadović, Damjanović, Jović, Zvekanov, Stjepanović, Milošević, Bjelović, Kozomora i Milojević. Trener Sašo Đurasović u nastavku utakmice poverenje je ukazao i dvojici Lazarevića, koji pored prezimena nose i isto ime, Nikola, kao i Stojanoviću, Radevu, Besedešu i Žiži. Za Partizan nastupili su Vukanić, Šehović, Radović, Pantazis, Marković, Vještica, Kokir, Šehapi, Nović, Milosavljević i Janković. A u drugom poluvremenu trener Ristić je na teren poslao Zubića, Ilića, Bojića, Vujića, Đokića i Milovanovića. Partizan je od samog starta utakmice preuzeo terensku inicijativu i napadao, ne dozvolivši da se domaćini jednog momenta razmaše. Bez obzira na terensku inicijativu, Partizan je prvi gol postigao tek u 25. minutu nakon odlične asistencije Radovića. Najbolji pojedinac ovog susreta, Kokir, doveo je crno-bele do vodstva i do kraja prvog dela utakmice Beograđani su ovu prednost mirno sačuvali. Povratak, štoperi, gde je povratak 2 sata, bre? Bravo! Bliže, bliže! I u nastavku utakmice ista priča, mada je tempo ipak za nijansu splasnuo, Spartak je bio daleko agilniji nego ranije, ali ipak ne dovoljno da se gosti ugroze. Bravo! Do kraja, evo je! Dobro. U 69. minutu Kokir po drugi put matira Petrovića, Kokir, koliko ti puta šuto, Kokir? Andrej! a svega 3 minuta kasnije u 72. minutu Milosavljević trećim golom za Partizan, a svojim prvim postiže konačan rezultat ove utakmice. Ne zanima me, šta ćete menjati? To ćeš? Vojke! Andrej! Tako je, bre, guraj! Znam, ali imaš tamo, Vojke, imaš i Marka i ovaj idu u sprintu, Aleks. Ajmo Zu, vidi Zu preko. Bravo, ja lepši futbol u životu.
Čast, djeco. Glatka i ubedljiva pobjeda Partizana u Subotici, vaš komentar? Prvo bih pohvalio stvarno ovaj teren u Subotici, ovo je posljednja generacija veštačkog terena, što nam je dalo uslove da Partizan odigra onako kako treba. Od početka, od prvog minuta do 90. moji momci su imali kontrolu i zasluženo pobedili, uzeli 3 boda. Spartak nedorastao. Pa šta da vam kažem, kvalitet se vidi, razlika u kvalitetu, kažem vam još jednom, to su momci najbolji u Srbiji skupljeni u Partizanu, dokazali su to ovom utakmicom i dalje će da dokazuju. Saša, izgleda lakše nego što se očekivalo, Partizan je stigao do bodova. Pa jest, čestitao bih ekipi Partizana na zasluženoj pobjedi, u ovom momentu to je naš maksimum, tako da nema ništa posebno da kažem. Znači u ovom momentu to su jake ekipe, malo nam je i težak raspored, ne ide na ruku i to, ali mislim da će ova ekipa poslije u narednom periodu da nadođe i da će biti bolje. Naredne nedelje. Teleoptiku idemo u Beograd, tako da mislim na toj utakmici već da će biti bolje. U okviru drugog kola Omladinske lige Srbije pred oko 200 gledalaca na terenu sa veštačkom podlogom takođe su igrali Spartak i Partizan. Subotičani su se pre utakmice potajno nadali da će se mnogo ozbiljnije suprotstaviti najboljoj fudbalskoj školi u Srbiji i, ako ne pobediti, onda odigrati bar nerešeno. I sudijska trojka na centru govorila je u prilog činjenici da će publika, koje je ovoga puta bilo mnogo više nego u ranijim slučajevima, videti dobru fudbalsku predstavu. Glavni sudija ove utakmice bio je Ilija Brdar iz Novog Sada. Mahali su Atila Harmat, Subotica, i Miloš Simović, Lovćenac, dok je delegat bio Radomir Rudić-Vranić iz Subotice. Česti i jaki pljuskovi sprečili su organizatora da se ovaj susret odigra na glavnom terenu gradskog stadiona u Subotici, gde se očekivao još veći broj publike. Ipak, svoju pravu vrednost i kvalitet ponovo je pokazao gest Fudbalskog saveza Srbije i lokalne samouprave, koji su postavljanjem ovog veštačkog terena omogućili Subotici da bez većih problema, kada je nevreme u pitanju, igraju u svoje utakmice. Spartak je nastupio u sastavu Fišteš, Pejić, Gavran, Arežina, Popović, Vukilić, Đurović, Pavlović, Matijević, Stamenković, Medić i Antunić. Trener Darko Sekulović u drugom poluvremenu u igru je uveo Babića, Tripića, Stanaćeva, Šormaza, Unića i Šinkovića. Dževad Prekazi, trener Partizana, na teren je poslao Popovića, Čočaja, Golubovića, Nikolića, Vlalukina, Bošnjaka, Bogdanovskog, Božića, Đorđa Jovanovića, Vujanića i Strahinju Jovanovića. A u drugom poluvremenu nastupili su i Radojković, Maksimović, Vuković, Milenković, Mirić, Marković i Todorović. Sudija Ilija Brdar sa svojim pomoćnicima nije imao težak zadatak na ovoj utakmici. Ipak i on je morao da 3 puta vadi žuti karton iz džepa. Mediću zbog bezobzirnog starta i Tripiću zbog nesportskog ponašanja, dok je u Partizanu požuteo Bošnjak zbog bezobzirnog starta. Ide pas, tako je, što brže pas, tako. Ide lopta, evo ga, tako. Odmah se pojavi, Pavle. Dođi unutra, Medo, dođite ovde. Ovde za prenos. Dođi. Radi. Bliže. Evo pop. Sad ću ti, bravo. Dobro. Znači moramo se kretati više, Utakmica je rešena u ranoj fazi igre. Partizan je preko Đorđa Jovanovića došao u vođstvo već u 4. minuti nakon slabe intervencije odbrambenih igrača Spartaka. Ranije presretni, hop ide. Bravo! Ajmo dalje. Vidiš, brzo i bez lopte kretanje, znači prnjivi. Ajmo, gotovo sad. Dižemo se dalje, igram, ajmo. Već u 7. minutu bilo je 2:0
I pitanje pobednika bilo je rešeno nakon snažnog šuta Lazara Vujanića i nešto slabije intervencije Fišteša. Posle brzog vođstva, Partizan je umirio igru na terenu i dozvolio Spartaku da uspostavi terensku ravnotežu. No domaćini ošamučeni brzim vođstvom crno-belih nisu uspeli da realizuju savete trenera Sekulovića i da se trgnu iz šoka. Prvo poluvreme završeno je vođstvom Partizana od 2:0. I Gavro odmah na prvu. Tako, jače. Jako, Pavle, tako igraj. Bori Pavle, Bujana. Pavle, gazi, prekidam Đuka. Ne daj, bravo. Ko je unutra, centrala? Koncentracija! Sigur, sve Đoleta! Desno, Pope! Dobro, Pope, postavite zadnji minut, Pope! Nastavak utakmice, pored mnogih izmena, nije doneo ništa novo, niti se rezultat menjao. Ajmo, momci, ide, ajmo, rastrčimo se. Pojenta je u tome, znači stameni, biti rastrčani svi. Ajmo, ide, momci. Partizan siguran vukao je konce igre na terenu sve do 69. minuta, kada je najbolji pojedinac susreta Đorđe Jovanović manirom iskusnog strelca po treći put savladao golmana Spartaka. Bravo, Đole! Bravo, doktore! Bravo, Mali! Bravo, Lazare! Bravo! Bravo, sine! Bravo, Đole! Lazare! Bravo! Par minuta kasnije u 76. minutu Sam! Bravo! Jači! Reši! Penal! Bravo! Jovanović je bio siguran sa bele tačke i postigao svoj treći, a za Partizan četvrti pogodak. Do kraja utakmice nije bilo većih uzbuđenja. Igrači Spartaka, shvativši da su nedorasli protivniku, polako su se počeli predavati, no to Partizan nije iskoristio, pa je krajnji rezultat bio Spartak 0, Partizan 4. Čestitke na pobedi i vaš komentar viđenja ove utakmice. Hvala. Pa ovako, super smo otvorili utakmicu, krenuli smo agresivno od samog starta, kako smo se dogovorili u slačionici, momci su ispoštovali dogovor. Napravili smo presing od samog početka utakmice i poveli jako rano, da bi posle toga duplirali vodstvo već u 10. minutu. Na kraju prvo poluvreme smo priveli rutinski, još nekoliko puta smo ugrozili odličnog borbenog domaćina, moram da priznam da su bili jako borbeni i pohvalio bi pre svega fair suđenje danas, zaista svaka čast sudijskoj trojici. U drugom poluvremenu mislim da smo rutinski priveli kraju i u nekoliko akcija videli ste
Đole Ivanović je postigao još 2 pogotka i priveli smo utakmicu na najbolji mogući način. Zadovoljan sam pre svega prvenac, prva pobjeda. U prvom kolu smo protiv OFK Beograda ispustili pobedu, imali smo do 10 minuta do kraja, onda za 2 minuta nesrećno primili 2 gola, ali idemo dalje. Polako, Partizan ima najveće ambicije, tako da mi smo već mesec, trener prekazi, ja mesec i 10 dana, 40 dana sa ekipom, pa polako igramo. Mislim da idemo u dobrom smeru. Na gradskom stadionu, na veštačkoj travi, dosta publike, dosta želje pre početka utakmice da se Spartak protiv Partizana dokaže. Ipak čini mi se da je Partizan nekako lako došao do pobede. Jeste, to se vidi se da smo mi Novajlija u ligi, to je prva stvar. Druga stvar, vidi se da Partizan ima kontinuitet, da kažemo, i dobrih rezultata i dobrih igara u ovoj omladinskoj ligi Srbije. Partizan je ipak klub sa renomeom, Partizan bira igrače koje će selektirane da dovede, koje će ostaviti, sa kojima vredi raditi, prepozna talente i onda ih kali u svojoj školi. Ono što smo, to su sad malo, hajde da kažemo, hvalospevi ili neke činjenice što se tiče Partizana. Naše očekivanje, bez obzira na Partizan, ja lično kao čovjek, ja sam to i rekao igračima, ne dam pardona ni prema jednoj ekipi, ni prema jednom protivniku. Lično sam očekivao mnogo više, a sa druge strane, ja mislim da se utakmica najviše slomila u prvih 6 minuta. U 6. minutu gubiti 2-0 protiv Partizana i očekivati nešto više je mnogo teško. Jer kada se igraju jake utakmice, kada se igraju derbi, kada se igraju utakmice ovakvi protivnici, ovakvog ritma, utakmica bi trebala da se lomi dugo i da praktično taj jedan gol odluči. Mi smo primili odmah 2 gola i bilo jako teško da se vratimo danas. Pali smo na nekim mnogim ispitima. Moje mišljenje je da nam je borbenost morala biti na mnogo većem nivou, voljni moment takođe, i hrabrost u nekim duelima, čvrstina, gde nismo mogli da odgovorimo. Naravno, ono što je evidentno je da Partizan ima brži i čvršći tim od nas, a samim tim, kažem, već sam rekao, i selektiran. Naše je da radimo i ja sam rekao sada upravo odlazeći sa klupe da je prava mera rezultata našeg rada je u ovoj polusezoni ponovni susret sa Partizanom na stadionu JNA. U ta 2,5 meseca koliko je ostalo do ponovnog našeg susreta, mi ćemo da vidimo koliko smo, kažem, kao Novajlija napredovali u ovom rangu takmičenja. Naredna utakmica u Kruševcu protiv Napretka. Nimalo laka takođe, jer mislim da su male nijanse u protivnicima, naravno da se sigurno izdvajaju ove ekipe kao što je ova današnja, ali ne podcenjujući Napredak koji takođe ima godine iskustva, znači bit će isto mnogo teško. Ja se nadam da možemo doći sa bodovima sa te utakmice i ja ono već što sam smislio u svojoj glavi je da ću samo ratnike povesti na tu utakmicu. Sigurni budite da oni igrači koji budu otišli na tu utakmicu će ostaviti srce. Kad igrači ostave srce, kao što je to danas falilo po mom mišljenju, barem još za 30%, onda je meni kao treneru lako da znam koji su pokazatelji narednog rada. Kažem, velika su očekivanja u Kruševcu, jer iskreno da vam kažem, svoj ritam, odnosno ja sam rođen kao pobednik, moram to reći sam za sebe, jer ne dam pardona ni jednom protivniku, tako se i u Kruševcu nadam bodovima. Sad, ja sam igračima stalno govorio, ako je neki protivnik bolji od nas, stisnuću ruku kao što sam to danas učinio Partizanu, ako sam ja bolji, takođe ću ga sportski pozdraviti, ispratiti i to je sve.